novi element. Ok, to je pomoć. Ne, dobro. Taj prvi dio, to je 21. Super i ovo, sviđa mi Kako se. se zove? Stazica. Baš je flow i lijepo. Reci kad si spremna. Može? Ovo me je zapljusnulo. Opišu na Pintu. Dobro došli na Pintu. Evo ga odavde. Iglice meke. Ovo danas se vozilo ovdje. Zabavna je staza. Neko je sjeko zavoj. Ljudi, naučite se vozite. Neoprostivo. Op. Top. Malo je razrovano. A dobro, ima i chicken.
Da. Juhu! A ovo me je super izbacilo. Op, 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 op. Ajme, kako je dobra staza, ja ne mogu vjerovat. Šta sam ja vozila do sad? Plato! Aha, to volim. Daj mi malo kamenjara. Aha, to. Dobro. Kad siđeš. Di smo? Di lijevo? O, romantik. I to ti crkva. Ovo je tek sveže napravljeno, ja isto gledam. Pa ne, idemo korak po korak, šta? Ovo je totalno sveže napravljeno, jer koliko sam ja skužio preko videa, on je ovo oče spoj sa trojkom, a ta trojka isto kreće ono do zgora. Tako da, ovdje sad svaka svijem vidjeti šta je ovo. Ajmo. Wow, Alpe, stari moj.
Wow. Wow. Predobro. Odlično. Da, evo, Super. da obišli smo usput makadam. Ajde, čau.